Kayno mama na numi jung gusi kahino mukong siga. Aina hino makong ga hipay maramdi. Matakta paliba hinaw siya. Karaga hipa ngandabanina. Yasi katoga. Tarak pa nga iba. Nung sana ka sabane. Isa sa kangtan hetan dayda thong se ngaktang lolaga potharo khige kana dabada mi su laroi dabada ngaktang potha khige da kangtan hetan dayda aksang se ngai khone ai khong da bu ya mot panine huina baule roi ne gi khong se di hamdo roi da do su hayeng oina hamage haji ngaktang tum khige ai Mama. kanano ne Kayo nang na khong do hamdok teng phang do ka khali do. Na khong do tadi hamaga phang do ka khalu dana. ai gi khong na mot pabu nangi na thau ta baro tanda ba nang dum na tanta hamdok jo ai di talli mi punamakta di aina ayang bapithai asidi ai ayo na mathani asidi matha thakjarage Asukan ba kobar se buli churi company se na kai jaga sumai na palai ba kanano matang leju se thindat tu ba Mama. Isu mahi do bau tindat batan ro nang. Piro se. Se kita tahu se. noi gumba tanda ba lai ba se katan nai gidi lai ba yam pha ba ne thamoi kasi yung ida mana ngarang ai bu tumnam nami ka haradana ai bu ngasi iru thodarane iru thurani da manam sidi iru thura gida sidi tuleno bu dondano ne chatpa bau talline aina jaudi jau chale ne turen che rendi yaure naktang pamgi ke ren ghat ne aina jabjung ne hengam madana dokum jin he na wai ais aine tangreda ko inne ingiba ai tangreda estoda ai yuga thoro Mama. kanano Kayo nang turen iru to kanai lagi iru to kana halise. Nangi kutan si dia bako. es ino pambini ne ino mayam mapali ne chaning kre Oh, Mama. kanano Kayo mama na numi jung gusi kahino mukong siga. aina hino makong ga hipay maramdi matakta paliba hinaw se karaga hipa ngandabanina yasi katoga tarak pa nga iba ne Mayam na video si bu nokning ba kajitang usi power di subscribe. Kau bigano.